for microphone Zuba now. You was one yas bio. There's a no ban the assembly na. Iti papa. Mo me ka no kwenche ho. Yan ka no kwe a ekwe ebebo. Hwe. Unim. Obi eni pa boni ni oye kronfo oye udini no de ho abebo MPP NDC. Ya china ye MPP vo na tata no. MP esuna kwana nim say oye ni pa boni ni. Akoma na MPP for kwa yere na ya ka se NDC no ye nintin ye tata asem we pani bi kai bo so pe boni wo pese wo di boni a wo ten na akwhye ho wo ten na o ye MPP ni we ni pa boni ni wo kwa yere ne pe MPP tin ebi na mo regional minister no we ni pa boni ni pa Zuba nyabotre madam for the very first time I'm saying Zuba nyabotre I'm saying for the very first time we ni pa boni ni pa regional minister opa ya buye no asem de asase amana utumfo me da man na because we so nya bu otumfo pe yetimi nkasa na dwen po nyina no sase do mo otumfo onche na over map ma Akoma FM 87.9 wo pe ko no abodi no Zuba nyabotre ye ntwam ti Zuba nyabotre mame kama se Zuba okase kati muna muso that is serious. Zuba is serious. Do you have that evidence? This is what he wants. Me didn't kwesi ajima. Kachi, me na ne kwa bafo yi. 87.9. Oh, ji me nya wasam na me kama wo ya kan de. Zuba nyina so be na mo de kasa. Yes, ye na mu agreement. Ni die mu ara no kre. Say do mo sa se ba man. Say dan si su ne ye de ma de a. Ba bi a regional minister office kan e kasa asa no. Mon kan kre. Sa asase ne ye gi free na nam no e bra so se ye de ma wo mo. Na sa nya asase pan ya ne de ma. Na asase ye dan si su kan ho de a. Regional minister ne office no e kan ho bi. E kasa asase no. Ade na de doctor dem de yetimi de kasa asase ho ma na regional minister de ende yetimi fama. Ade na ko do internal revenue ho na. Ya to wo na ko kaso ja de need dan. Ah? Na de yetimi ho nya asase we de so ja ni da yemu. Oh, Zuba, is it process ongoing because this is an ongoing activity. Yeah, my do so jeni dia ni ato. Opa me fa court of de nyame. And pe me be. Bisa bila kantanka. Me na me twitwa bi photos no. Me twitwa bebre wo me phone so. Kache. Mo tie. Wodru ha kan wo de. One on the floor, so me say no, I mean what they let you me say Akoma 87.9 me boa fair enough asase na wo ho sa bia ni nyina na wo se de man nana no mu me boa na regional minister be bia ne dan ni ne nka sa asase no ho ana be bia no office ni si no enka sa asase no ho baby regional quality council dynasty no enka ho baby na quality director what is your problem baby na quality director tie na ye dey ho akokoye middle belt development authority for office na na enka ne Mr. Piani regional information officer na me ko ne fie oh ba bo ni 87.9 na Ministry of Trade for dan ewo ho na de nyame ne yefe ho mini market na regional information officer dan ye buni nyina kan na de na regional coordinating council dan na ye de middle belt development authority in the year mubie because I can so ho ni nyina ye that enclave adan ye bubu sa dan nyina ko ka ma me na wo ye regional director for Ghana Library Board dan no ni ye Mumfra regional police commander dan no an anya bibia akwa senka regional supervising high court judge ni fie na call the nyame officers mess golf court and sen ko no put den kesi na for am ada ni yemu nyina so bazuba enu ntimi nye the basis are the can say regional minister person boy because unim die ntia make sa ne say o di menhia baba beta ho we satiri dia de satiri be ka asem wa asem ne kana ka ye kona kana
but there are letters and documents about letters me an say executive instrument all can say and say na odo nyame Yeah, ho ye kwaji wonananom ho Yeah. ye gi for a period yes sa period na so enti o se ye de manananom enya sa no uh-huh. ebere na so meboa Yeah. ene ye de man ti ye de sa ansase ne ema no a doctor for no dan na omutim e wo sa asase so meboa 87.9 ene am se sa asase kro na no soldier for bi dan wo ho bi ti ye tu obi a ye mu soldier for no so de animu and I make us say it could be a Sa process and for that matter yet me make that sa corner no e fa sergeant quarters ni do bi mess ho no won nyina ya soldier for mo won nyina ngu no mo nyina amagira bonten no mo doctors ni nyina pe. We can't have selective justice in this country. We cannot. Mabamu ha abeka chef say you have problem with sa de no mo ye na obi here in charge of military intelligence at the central Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, the private developer Papa show. Now the interval between the private developer and the man in charge of military intelligence no and do 3 meters. That's worrying. Hey, what? Hey, mo yamfa kukudro. Anchichi kroya. Me won aka me fear say. so only doctors in the year doing that what treatment the mom no any fair. Doctor for PIO. Dey me hu na me kan. Me dey me. So what you see is that a unfair treatment and the demand doctors. Dey me hu no say. Me say ye kwaje asase fi na. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ye fa ni nyina ma o. Me masama me kan. So are you aware say you be a frame? Ye be a frame. Ye be bre a frame. Ade nananom dia ene yakoje ena time aso na minister hunu nyansa se ye de manananom fa ne nyina ma wo mo oya na wo office no wo dia kosi wiem no bukuro no fe No, but say project e koso nya project ye wia it is getting back to Confanoche for doctors here besa ba occupy private developer no Akoma FM 87.9 Kumasi. for no private developer no oh but say the government will rule over play mo say private developer no or the sika ko di loan e wo bank e ba ba si o wi a the Confanoche for doctor no ba betene meboa mu minister de no ye fa ma private developer o wi a ono so metene mu so jafo no de no ye fa ma private developer ye wi a omo so metene maybe military chaplain no omo won fi nya kaka sa area ho no ye timi fa private developer nko godru ne hona no ne ye jane de no mu ni nyina no mu nyina nko pedan say the doctor for no ko pedan ye wi a doctor for ne ba no mu nyina ni o ma ba baby a post for mpanyifo yi we ya yes see private houses etwa mo ahia no ye mu ni nyina amfra ye bu ni nyina afra wi a ye wi a private developer no aba of course me be me ho ba ku ba ku bi Georgia hotel e ho hey ekro we pa o na me hu ye mobo Morgan Heritage you must say God come help a fallen race, help my people to find themselves.